Pastor Shanlang Warjeri, ubalong uwi ni pastor jangka penim miyong district man merang presbytery. Uli ino no ikani kam man rungno syakaseng Voice of the People Party. Nakajing temu man syakri khambha, bat man syakri ya kajeli ke bakhamyar lembaga seng sang pathai. Pastor Shanlang Warjeri lo ajing kenen ru akajalang bala pasdang ya kani kaseng ke bathamai bat long kumni malay uli ino no ikani kam pastor. People in Nong Chong Dong Jalam Kalia be in the Jongi. You don't hang in the Jong feel prepare. But they say if done the things to feed him parito in a meet the feel. Kum no balang, kum pastor. Give a boon, give break up and glee balebo pastor to join Chica politics. Give up and glee balebo pastor join Chica politics. Kidik non kren give a shakamat clay kren. Habang ngingim na asyo ban chupek tang lagi kemat. Habang ngingim na asyo ban chusnap. Ya kajing syanyan bay. Ya kajing syain o bay jong kibabun kilong ye kibaduk. Kajing syain you right jong kidong syong snong jong jala. Nara ngingi snap. Kapen pao bagi don bentalang batki. Idon bentalang ban nyon. Delor kini kanong rem. Daga jimut jiberkat ke barang ba. Daga jimut jiberkat ke basengur. Badaga mensim badan jingget klik. Idon gam man saindur thma ye gajalag be ye gajongi. Haswa ban jam silika muk ka political party ngalai kren badi baarden. Bon sien nomor ngaswa ban jam silu ku party. Ngalai yet iba bon teli ke political party. Ngalai kren iba bon ke political party ban tip ye ganong rem. Namangan si jam rumah kren tip ye ganong rem. Baro hawa ni tip hawa kijing kendu kijing ya inti ke jonga bani kendu ke political party. Ngasem gidon ginong alam be ye gajongi. Kibadan kemensi yang berganti oleh mikiway. Kita orang ginong alam kibas sedang bermit temai kikuan samla kibadan iga vision. Berbantuan itu vision into action. Kisdang berwak kejat. Bangangit scam belada ublay uplelat nganikai iki sengesni daganti kubapa. Ai kublay untuk leaders kebangan MJR kerteng kiba plelat nanti pada bakadu ngai kendu badi badan ngakliga iga principle juga party. Kai ka ideology juga party. Siapa genjam, mai la batay, bag ngoong i ngangari brio, bangay yaka collective leaderships. I believe in collective leaderships. No one man army can transform the state. You don't come, ya way pag winong song dong gajala, ban pelong, ya gajala gajingi gajala, kabadon gajing kermen. Mlak marway badan mlak marway ngay, mangangam mlak marway. Rengi i ba ibadan ide way ni gindong elam jo gajala, ibadon yaka principle. Ibadan jaga vision. Baru tangi semua komen bagi dong lang hang di mata. Bagi pelong itu ke vision ke jongi haga action. Tin pareng gong. A vision without action kam dong ay. It's not. Hello ni ke por ke pelong ini bagi inform ni ke political party. Bat ngadon ke jing angai habang jam si ke political party ngana grand slam ni sana kandidat ngana keduk na ke por si ke por. Balai ni gua ban seng lebat join si ke political party. Hami khala ke jongi ngana kudauti yelo. Kiladon ki political party, ki badai tang jogi katu kan ki businessman. Kiladon ki political party, ki badai tang jong katu kan ki long yem. Kiladon ki political party, ki badai tang ki party, jong katu kan ngot ki brio. Rangi gua ya ka party yang mihala ka jongi, ka party jong udok usok, orang li ujuki. Ka party ka ai jigerman ya baro kinong snong dong jala. Bat kerbang ka party. Kapai jingkermen hagayok kakot. Ye kren ye ka change. Yong we are here to bring a radical change, not just change. Kibabon ki politicians kan bakauti ye kren ye ka change. Tang harisin sans nem. Mengiya po marang kat pag team yon ikendo ibarden. Gidon ka marang youth for change. Mengi kren ye ka jinggala. Kapaningkong ye ka jinggala haga jemut berkat. Haga sain berkat. Haswapan jam seluruh ke party. Ngayet ye ka sain berkat jong ke party. Bagi sutanat ika vision statement, ika mission statement juga party. Kepentingan to revive. Kajat benreu kasi ke jongi, ki pelong ya kesensyar ke kedar ke bakentang. Henry menta ngiong ya ke ngira syaelam bakla, kejala hibur bawi ke syaelam bakla bentong. Bagakam politics ne kesensyar kedar ke kam jabo. Hateng-hateng ne ki brio ki bang ngila burom mag imlang sa alang ruki kubor yang dikaktian. Kum gejala gila syailam ru ke jengit ke betmai. Kaya kita jengit ke betmai pensyong dong rem. Ya ki ai dah ke jengdon jo ke spa.
Ila sya ilam baklah ki babun ki benta. For election lami ki candidate ki beri kim keli ke ga principle ke udan ke policy trekam ke udan ki keli kan nu kuror udan. Semua hari kepor kedeng kepor dan challenge. Jadi ke komperkhat ke balai ilam baklah de ki saupau sampau lagi senam. Ke judgment real tip belai. I kembakan saja sencar ki suit ki krei sen kesini. Lagi ngam jar. They hello tanau to restore. But one lampat thamai ki kay baro. Ito ni commission man le bagi policy. Ni kren chma ki nong rep. Dalang ngim lek hapo bentak ba. Kumnong intip ki jing rep. Ni kren tang ki suki ka bang syong gatin habangi ki ba plate chol ka helicopter theology. Ni don kam ye ka bolotkat theology. Kren ni ki nong rep na suki kren ni rep tip sunu. Nga boleh nga kren bonsi ki long yeng beduk demar jelade. Ngalamat ye ka jing duk. But they belay. Bepenim kumni kemalong mata. Ngai mo yo belay. Upelang nang isi jakam ni kumni baro. Bagin tahu ki history ki batmai jong jalam ni khalaya. Banang ni kadi ki nong sedang. Ki responsible citizen. Badong nyalam ye ke jalla hagan ti ko badai. But nyalam ye ke jalla dengan nuksa ko ba. Kata kadi ki jing ang nut. Kadi ka passion. Hanga hisimet ban serve ka passion jing ang ban serve. But I have done the ambition ban lead by example. Kita kena kijing angnut ke bangadan. Dai halor tan orang mabang lekren berkikui baro ngai bagan ka right party. Ka party ka ban snow ka way pa ka way kijing ut kijing yam jong nong song snong jong jalam khalia. Ka party ka ban mon ra ka divisive. Hari ka party ban ra ya ka jalam khalia ka bay tuli. Tik teng ni afia mo sometimes we are being divided between Garos and Khasi. But dai halor kena rem yuan lumlang sika. But ingit kam bo play un play kalat un fertility ni jing thu ba ki jongi ni don la ka jong ki role model imla ban len ye kata hanga hi shimet role model jonga we Jesus Christ na jong ni quotation before I was a social activist I was a preacher of the gospel and though I joined politics I will continue to be a preacher of the gospel and I also will lead the people in the right direction. May God bless you all and may God bless our beloved state, Meghalaya. Thank you.